Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinoilam jong Maulai Social Service Organization mentaka sengi kekat kendai terik no pra arajar arkusau kila lumnya kipat ba na keleng saudong ke Maulai banyak keren halor kejing penpau ya kejing artatin jong ba tei borlang pathau banyak kunik election MDC hagani ke samoi ke pemerintah kini ke dairu ke sengi jong ke lingko dap rasnem jong ke seng MSSU hagani ke sengi ngal yang kipat ba habakren kila penpau ya kejing sengusi lada uba tei borlang pathau ya kunsyo ya election MDC bat kila ong ba umdai ban kenran din Henry kum kipat ba ki don lang ban ai kejing kershan bat kin treshitom na benta ban penjob don burom yang ni MDC bementa jong ke Maulai hagani kejing kendo lang jong ke seng MSSO kipat ba ki bala poi hagani kejing lang ki bala penlong Indo Hall jong ke Maulai mau dat baki kasur ke bala sawa jam naki kalong ba ki kentu ya UMDC ba te borlang pathau ba umde ban shong thai Henry ba mi bet shakmat ban ya kun ni election MDC ka ban salong shen MSSU yakaba ilakhat kirki dangben sisngi ni i haki wasam yakaba General Secretary jong kanika organization ula pentip bak katne ki paratkhot agaju opor ki balongru kinong kersian jong presiden jongi ba tebor lang patau agaju opor i balongru UMDC jong kanika snong Maulai ba jongi marba kapor election kalajan tengi kum kinong kersian patkamtam nakane kekenhun kaba ngili juedan benta haki sansnem mensua ya kaba kane kekenhun kajongi kane ke organization kajongi kataka Maulai Social Service Organization ya kaba hagata kapor nilayang rangba ya kaban penmi ya la ujong kandidat na kaneka kenhun kejongi baya kaban kersan ragba hagata kajing yale election jongi ba tibor tagane ka kenhun kala trei omtang hakam san himasima kumbala keren lampang dai saman hakane kapor kibabun kikam kalale bat kalale hakibabun kibenta kata kalong lah kilong hiang kibasyam ya kejing syam kiba hagalanat ke grup ngila banong kala kaim daitang haba unong yalam jongka ulong aktif tengis ngau dan bok ba iba tibor lang patau ibalong unong yalam ujongi ibalong presiden jongkane kekenun ilong ibam ju song klikti ibam ju hun tang yaki ban suya ngau tang taki skor kijongi Henry iba kloy lu ban ya konsol ban ki member ya kaba inha ban le ya kita ki baro haba ki paranong saksnong jongane ka than ka ba kijongi ki don kam ya kaba ngin a ya ka kti kamon ka kti ka diang kijongi takumtap ki paranong kersian agane ka janmit ngamdan iya banong ba lamar ba kane kapor banyala ya election MDC ru
kalajan Hendrai nakaliang jong kena kekenhun kejongi bat kamtam nakaliang jong bat tibor lang petau impat ai keno kejing kento bat kejing yetu sangi kipara long yalam bat kipara nong kersian hendiat por hakini ki por ki meladap ngile ilang bagi sosial media bai bat tibor ila keren benyau hendiat bat kata kejing benyau kejongi kalau penlang iru bain dan kata kejing sengau artatin lain minam siakan ke Lampung bun kipai baru mentah maulai kia keli habang ia kenduk serum seneng nambar ba iba impat ai ya kejing keren ke siai tekana kejing elang kena kejanmit kat kum kejing sengau tu kejonga melumala masuk sengau tu ba kamdai ba kajinglum kajungpi hendai kata kajinglum jangki thot patkinok kersan joiba abang ngalakukan sol kit parabai kit kam ngalaya keren sapang kene ngalapuan seiba ikran sapang kene kajinglum kene kajanmit nasngau kumba kawan nangaban napi kamtam napi ki unit habang gileos ngau napi ki paiba napi ki nok kersan kawan la ngi bahan la kumta kene ka kam pidai ban yang mankit ya kene ka kam ya ka bau pai ba ulah terang hapi hadu menta kene ka sngi bidang dai unong elam presiden ujongi bidang dai hiru UMDC ujongi kumta ba ngempat ngau dan la ta kumwei ya ka ban ong ba phi phin syong thak no ba na kene ka kam ngidang ngau don kam ya phi ba bapin yang kum uta unang yele kum tau kertong nagam takane ke election MDC namar ba kum ki pai ba jang ke senang maulai ladang ipai baro kiliang ngidang don kam ya ki brio ki ba kum phi ba ya ki ban yakit ya ba lagalong haki khia kisan jang ki long yeng long sam lagalong haka khia kisan jang kino ki benta jang kesenang ka iye jongi jang kesenang mulai baru kowe tengah ngapasyat tapi ki pai ba ki unit ki ban saya ailang ka jingkran hakana ka janmit ban nakaliang jonga kung way na kinokit kam vice president jang organization nga yang skamba yakaban bu yakane ka jingtrwa happy ba pidai yakaban pediang yaka ba pinlang kung way na kita ginong ya prat lenti na kabenta jongi upat ba jong kesenang maulahi barakowe nilayo lembang presiden MDC doi rei kebetulan lo udik so bon gilo koma udik so yang style juga lempe nah yang sama dua kita iba lale akas no mulai haru karai apa nata kian asun Betul, dengan yang semangat kami mendapat bala iba ikut kami MDC terpai berkelum mengelang bantri sibuk kikap di nakalian cuma nakalong nakalong si penduduk batu juga pengidang lakunya ba iba enam randir di banyak sekarang waktu yang kita berlaku nakalong nakasenam diperlukan kita bersyukur cakap kita bakal karena sisamo belum misi belum presiden jangan kani kaseng MSSO kani kaseng MSSO kani kaseng kebali kinong mulai kwa penyedan mukawang ba daga jindam yang kani kaseng kapetim ya kakam kabai bak dibuahi ikwa pentrei nak minta kaseng mulai ibak dibuat nasegi tadi namanya i daga jindawa jang kaseng mulai harus memulai hidup kami sibun izin kam kum izin dah haga pang kesitam haga yang kem haga jindok izin kerdu sikit yang mana uri itri lada uri itri undang le kene undang le iya ke jinjar ni wei undang le iya ke jinjar harus memulai undang le iya ke jinkian ke jinsan ke iya kisam ke iya betul kejindan dengan kasih MSSO kalau kasih KBM bar kepada dia itu wat lagi bunsi
Ahmad bahkan dari election MTC Kebanuan hak arboi direk Februari dan sedang election MTC kumta dan ini kesai kebagi kita pun kepua iba belum presiden ban ikwa iba ini ban yang hanya dengan lempong ban ele ban inaan situ ban yang Kristen lang baru ini kita nak kita ketuan iya wala lalu mensiam hakiki Islam mulai henry apa ban yang ada pensudah yang para mereka babhen ya senang bulan babhen ya Kristen lang nakabenta ng rakyat yang jinjak kanjang iba tapi kajinjak iba henry kajinjak jongi sibun dijitlah hak dang jongi ini ni yang hak sibun dijitlah ilentis nang para daang yana no ni ba tibo I kam ti orang pe lu kutuno ba anjang lut ba anjang lut manu beripia ni para no kutan ngira nei ba tibo la ai ti ko man ti diam nakabenta ka sedang jongi ngati ngai ni jimah sudah ba ni jimah kamu sudah ba ni jimah doa sudah kaba ini priya ba ini ba ibadan siya ka siya menyerah kita sudah tahu kumta kejadian ini yang sudah mulai kejadian dari kejadian beliau baruan rakyat yang baha baruan rakyat yang syai baruan rakyat yang pendidikan yang sudah tahu baruan rakyat yang nyerap yang kadang yang langsung badang berdua banpet kok sa kata election de banpet kok untuk nang kuman de masuk dong mensimah bedong minum tre election de ngada snowba kejindu nang kamdi dia I kejindu nang dia ini kumta agar pak ba hak di Islam arhajar arhusan ki ini baru itu ki bana de sen kelasen ni dapat orang bagi ni presiden lang baruan rakyat yang mentuan ang nabatajang email ang nabatajang ihi agar pak di long kami ayah kami nabatajang di long kami nak mawar nabangi di long kami ni ibhar na kaya ka siya na yinsen ni ibhar na kaya ka siya hakas na katha ni mi bagi susun ay ni khon kiti lada ki khon kiti jung ikim nam batong susi pala lagi khon kiti jung ikim chon kanu ka jing susi bagi nga bagi hari ini masne kumta lada ki yon yung na yalam ubaya mali ki khon samla kalati ko dai ubaya lam ni ka yin ka san jung i wa kalati ko dai panas na katha ko dai kanu ka jing kemen kanu ka jing so khlo pada bagi di kinong maulan nama ka jing don jungi kala peni sisa bakala kakam ni jam di bawat tak sipor iyo kan trayu sibur ki kam lale tak sibur ki jing yaram la yaram ni long yin ki bedok kane ke sen hak dong ko jungi de kala long sisa ka em mangi kloy ka yaram ye ki we bede long yin bakru ngidon grup kalian andre kajing Kristen jungi bon sin ibreu ki dasawo ye jing yaram jungi pernah nak benda kalawai ku sama semua mulai ku pak semua naga mapi pak tibo pikedak nok sedia pidi nok sedia kalau ku ba pidi ku suat nai nak kalian jungi idon kejitunan kebakar tapi ni ku boleh Kublai tentang Pak Tibor Presiden Jongganila MSSU aku kublai di orang mak kemudian ang janji ke pemerintah belum sedang bilong kami bilong ba para sama kentai bat sendra apren dong di bongkam apren dong di kren kini poin ada janji ke pemerintah ya kami ni bentanam pada simbol tanah nah bentar ini program pendek 5 jom janji pemerintah. Jadi kublai ke gerban balik saya dilungkitkan di pahalo jom kini KMSSU. Kebahagiaan ini benar pelajar untuk memiliki apa kesusahan dia. Bana kalian Pak Tibor di bawah kondisi bagi ay jingkran kebohong artatir bagi Pak Tibor ini bagi kunanta kami election industri masuk
ngaru kum udah gue mengersan ubah dan bentar nadu Islam ada kan yo dan adu kan yo por kan umat bentar apa ngalayo ya kan dia bersikap di Pak Ibu sosial apa jauh mau balik bahwa neo berama ubah syur ubah syampang ubah dia yuslah ya kan baru pelali sepun di ba ngam dan kamu menajiat betai katet lo di taparo ilale banyak tempat insan kublai terpam ikin kekam jom ketika MSSU kublai nama lima jom ditani kepementar kumpul alam kuat dari rumah haji dan kong bah nakalian bercuma dari leru manusia bapak dibawa in Shanghai nak banyak pun dengan connection ini. Kat ni wan yang puar bangtan ang lut ikuan ni so ni nai bapak dibawa. Dikentiin juga keren nene tentang sifat kalau sudah Henry Bangailan yang bertajuk gue beliau berjimut tangan Singapura ila Syong. Dengan suami dengan Syong, ladang beliau yang karai di Pak Kuala di Jani ke pemerintahan, lain dia pun ya MDC. Dengan menang banyak, menang banyak. Maka mengakhirkan ini Pak di bawah di mana di Jani ke pemerintahan, ada long kepala. Ai karai ke Jani, Pak Primi bagi kunde dan tangan election MDC ke Mansalo. Kami dan kesyadi, minum ebi ni dalam kapi. Agajinya ni kadon, wajib kadon kepada. Unong kuai sisi yang ada udo, unlek sedek kadu pada yo. Boleh yo. Kamu kaji keman kadon. Pak hayi lo dong. Oh ni kuai. Don bok kenapa ni? Inilah dia yang yo pada si lo kabut kuai. Mami, mati bos sisien, kerban ini jadi kewangan. Ai karai compare, kalian berjumpa compare. Kanu berarti kebenaran, kanu uniform uniform. Ni sandi, ni dari kat babi, tapi sempat. Mengikut election, jadi kejauhi, dan day cuma toy, tapi itu berjauh. Jadi mentoy kita itu 4 long shot jom kamu